koje ako danas ne prodaš sutra, preksutra staje i polako propada hrana. Ili imaš golem obrt na ljude koji će ga kupovati. Da, ali bez obzira imaš veliki lovnik, teško je. Tako da uvek svaki biznis mora pregodiš vreme. Sad je dobro vreme, bilo dosta restorana zatvoreno, koje mesto i zavisi od lokacije i sve. Ali verujem da svaki biznis može da uspe, ne postoji biznis koji ne može da uspe. Со Тони направихме едно видео, беше пред... Колку време има Тони кога направихме видеото? Па едно месец дана, има 5-4 неделje. Така нешто, пред месец дена, тие што го видеа видеото, тие што не го видеа видеото, тоест можат да го најдат. Се викаше како го изградив својот бизнис. Се работеше за една лимо компанија која Тони ни објаснуваше како се работи правилно еден лимо бизнис. Исто така, Тони ми спомна последниот пат дека работеше нешто во ресторан. Пред колку години Тони работеше ресторанот? И колку време, колку долго работеше ресторанот? Па јас сам стигao у Австралiju 84. ovdje u Australiju, u Sidney. I odmah prvo dana sam radio manje više u restoranu kao kuvar. Pošto ja sam kuvar inače u profesiji. I radio sam nekih 10 godina u različitim restoranima. Najviše sam radio, najduži period sam radio u Dalni Haba, to je ovaj novi kompleks, 86. pa i 87. kad se otvorio Dalni Haba, neki takozvani Don restoran. Така се викаше ресторанот Дон? Da, Don se zvao restoran, inače naš je čovjek otvorio, Dobrivoj Raičević. I tu sam radio kao glavni kuvar, šef, tu nekih 5-6 godina, 4-5 godina sam radio, izvinim. I na razna druga mesta, Double Bay, Centropojni, razna mesta sam radio. Tu nekih 10 godina sam radio u drugim različitim restoranima. A inače, posle 10 godina sam imao svojih 4 restorana, u stvari jedan po jedan, ne odjednom. Znači imao sam 2 u Balmain, jedan na Manly. Jedino na Manly sam imao ta brza hrana, znači fast food. Tako? Pošto je na samoj plaži bilo i onda ono brza hrana. Tako. Sokovi, čips, fish and chips, hamburger, šta ja znam, znači brza hrana, ništa više. A inače, ovo je bio a la carte restoran, inače francuska i italijanska kuhinja. Znači, u Balme sam imao skroz sa stolnjak, pravi a la carte restoran. Која храна најпоќе ја барат австралијаните, да речем во Австралија, која храна е најпопуларна? Дали европската, нашата, балканската? Pa, interesantno, zavisi u kojoj seriji ovdje, zavisi koji narod živi u kojoj eri. Pošto, kao te znate, u Sidneju, u svakom kraju Sidneja ima drugačije nacionalnosti, žive različite. Zavisi u kojoj. Ja sam otvorio, znači, moj prvi restoran u Balmain, gdje živi tipično Australci, i to je jako dobra klasa ljudi koji traže kvalitet. Ja sam se opredelio za francusku i italijansku kuhinju. Francuska je malo teža, komplikovanija, međutim vremena se promenila. Poteško za gotovenje, za spremanje? Pa da, to je a la carte, treba ti mnogo više vremena i pripreme i serviranje i sve. I gdje se više troši novac i skuplje i sve. Ja sam jako lepo radio u svim mojim restoranima, međutim takvo je vreme za hranu da je teško napraviti neki profit. Ja sam najviše pravio profit kada radim dobro biznis i prodam ga za dobar novac. To je ranije bilo i dan danas naravno isto tako ljudi dosta rade koji poznaju posao. Uvijek se nađe kupac koji želi da kupi nešto. Razađen biznis koji ima dobar profit na kraju dana i sve. Međutim, ako nemaju iskustvo, ne znaju, oni propadnu kao i svaki biznis. Da, normalno. Interesantno je, znaš, ali je ugostiteljstvo je jako težak posao, 7 dana se radi i dosta, moraš znati šta ga je pripremi, serviranje i poručbenice i sve, znači komplet da vodiš biznis, jako komplikovano, znači moraš biti od pranja suđa do menadžera, sve moraš da radiš. Точно, значи не си само собственик на ресторан, мораш да бидеш и добар бизнисмен за да работи ресторанот. Znači, ja nikad nisam servirao nijednu hranu ako nešto nije dobro za mene. Znači, nikad mušteri nisam dao nešto pojede ili da popije ako nije dobro za mene. To je bilo pravilo kod mene. Ете, добар совет. Значи, никој пат не му даве на муштеријата да јади нешто ако не би го јадал самиот ти. Tačno. Ako nešto za mene nije dobro, znači on ne sme dobiti. Znači, to je bilo kod mene uvijek restoran. Da li sam ja bio radio, ali neko drugi od mojih pomoćnika, znači isto, svi su morali da
da prate taj sistem. Tak. Znači, to je bilo najvažnije. I kod mene su mnogi mušteri završili ručak, večeru, dođu kod mene u kuhinju, mi se zahvale, ili ja izađem u restoranu, propričam sa svakim gostom, jel sve u redu, treba još nešto, jel ste vi zadovoljni. Znači, jako onako Da se domaćinski. grižiš za mušterite, da. Da, znači u restoranu moraš da čekaš mušteriju kao u svoju kuću kad ti dođe gost. Najbliži brat, rođak, kako ga dočekuješ. Stojiš vrata, dobrodošao i to je sve ostalo. Znači, moraš biti jako domaćinski. To je formula za restoran. Ugostiteljstvo uopšte. Ajde da te prašam prven, koja hrana ti leži najpovеќе za готвење? Što ti leži ovako najpovеќе za готвење? Od naše balkansko ili nešto drugo kako francuska kuhina? Pa drugo više, nisam se opredelio za našu kuhinju, nisam imao takve dosta mušterije naše, više stranci, Australci. Francuska kuhinja je jako interesantna, ona najviše moraš biti dobar za sosove. Sos je najvažniji, nije važno čega, ali sos mora jako dobar sos da bi imao da bi bila dobra hrana. I treba dosta vremena pripreme za određene sosove. Naravno, kvalitet mesa, riba, nije važno šta mora biti top. Ne samo sos, naravno i sve ostalo. Kaj nas je malce posuvi jadenjata? Ovde za sve koje jadenje barat sos. Jeste, ranije kad sam ja došao ovdje nije toliko bila strana zastupljena kuhinja. Više tipično australsko, steak, znaš, fish and chips i tako nešto. Međutim, to se vremenom, sve se promenilo, šta kaže, prvo su počeli Italijani da se sedi napolju u baštama, ranije nije bilo u baštama. 86. 7. znači malo koji restoran ima za sedenje napolju. A lepo vreme, lepa klima ovdje. Znači, sve je bilo u zatvorenom stilu. To se komplet promenilo, kasnije su otvorili skroz vrata za restorane, kafiće, uz vodu, pošto imamo jako dobru klimu, dosta lepog vremena i uz more, uz obalu i sve. Znači, komplet se promenilo. Onda su počeli sa time promena da hranu drugačije jedu isto. Tako. Ne znam, od pice, paste, stekove, kinesko, indijsko, nije važno koja. Znači, i ovdje stvarno u Australiji ima toliko ta internacionalna kuhinja da nema šta nema. Ja mislim da nema zemlje na svetu koliko ima toliko taj izbor i sve ide. Da. I pazi, kvalitetna je hrana, mnogo je kvalitetna ovdje. Prvo od mesa, ribe, znači sve. Da li je kafa? Mi imamo isto dobru kafu. U odnosu na druge evropske zemlje, sem Italije. Misliš da Italija ima dobra hrana od Australije? Italija isto ima dobru hranu, nevjerovatno dobra i neke zavisi ideje. Ali u principu Australija ima top kvalitet. Prvo imaš da kupiš dobra izbor ovdje, sveže. Voće, povrće ima dosta, manje više 365 dana. Dok u evropske zemlje mnogo su uvozi i kad stigne to više nije taj kvalitet. Znači gubi na kvalitet koji će dojde. Da. Ovdje šta kaže, ja ti imaš taj fish market gdje svaki dan možda kupiš svežu ribu. Sidnejski market je jedan najveći u obrtu na svijetu posle Tokio. Tokio je broj 1, onda je Sidnej. Treba jedan den da napravim video i o toj Sidney Fish Market. Znači to je mnogo dobro mesto za... To je jako dobro, interesantno mesto. Za ľuѓето кај нас да видат како се јади, како се јади риба, туриста. Сега малце со ситуацијата малце нема многу луѓе, али тоа е многу добро место. Се вика Fish Market во Сиднеј, посетен od mnogo golem broj na turisti vo tekot na celata godina. Da, znači tamo možda kupiš ujutru, u 3 sata se otvara fish market za licitaciju, za auction, za restorane, za velike firme. To je interesno mnogo. Da, ujutru, znači samo određeni ljudi mogu da ode na auction, na licitaciju. Kompanije, restorane, razne ovo, znači na kupove na veliko. A kasnije, oko 8 sata, otvara se da idu ljudi o 7 u stvari, znači manji restorani, na kilo, 2, 3, 10 kila. Mnogo interesna rabota. Da kupiš rakove, licitacija ribe. za ribi. Da, oni dođu ranije ujutru i ona postave to ogromno tamo skladište, baš licitacija. I tu se kupuje na veliko, na tone, na 100 kila, 200 kila, znači na veće pakovanje, one gajbe sa ledom, sa sve, zavisi šta, od lobstera, rakova, sve. Нас балканците многу не ни лежи таја морската храна, барем ете ќе кажам и за мене, дека не сум баш многу голем љубител, можам да ја јадам. Кажи ми како се снајдваш со морската храна? Odlično, nema šta, kad imaš dobru hranu, onda je lako sve kvalitetno, sveže, najbolje, nema problema. Da kaže, da li je to na roštilj ili bilo šta, opet neki sos,
Znači, evo, na primjer, kod nas isto ima na moru dobra, u Hrvatskoj, Crnoj Gori isto jako lepa, ima dobre pripreme ribe. Ribe, rakova, lignje, znači ima fantastični ukus i sve. Dobro, nije, u Makedonija nemame more, tako da... Da, ali Crna Gora, Hrvatska, isto dosta. Međutim, sad ljudi ranije nismo i, šta kažu, u Makedoniji, u Srbiji, važno gde, ljudi nisu puno putovali i nisu znali za te specialitete. Sad dosta ljudi putuju svuda u svijetu i onda isprobaš jedno, drugo, znači već se promenio komplet. Točno. Je. Sad se promena ceo koncept. Tako da ljudi znaju šta je i sve, traže kvalitet. Toni, koja godina otprilike беше првиот ресторан твојот овде во Сиднеј? Која година се отвори? 92. 92. Сега од 92 еве денеска сме во еден ресторан тука во Сиднеј. Се направи многу промени во кујната на сите ресторани во Сиднеј. Кажи ми, во времето кога работеше ти ресторан во 92 година до ден денес, колку разлика има во тие јадења кои се служат денес и кои се служат во твое време? Pa malo više, sad je više malo fancy kao svuda u svijetu, više malo ono, jelovnik je ne puno veliki, manje što je jako dobro i ono veliki natpisi, detalje da po mome da veliki broj gostiju ne zna ni šta ima u toj hrani, kad čitano. A ranije je bilo jednostavno, piše parče mesa i taj sos i ništa viš kako se zove. Една плескавица, 10 келапи. Bilo šta, ovo, a jednostavno. A sada ima čitava knjiga i ranije je bio dosta veliki jelovnik, što je bila greška. Ja sam uvijek u mom restoranu pravio mali jelovnik. Zbog čega ti je važno? Prvo ti, kad imaš ogroman jelovnik, teško održavati svežu hranu. Mora da imaš veliki magacin ili frižider koje ako danas ne prodaš sutra, prekosutra staje i polako propada hrana. Ili da imaš golem obrt na ljude koji će ga Da, kupovati. ali bez obzira kad imaš veliki jelovnik, teško je. Drugo je teško je servirati brzo hranu kad imaš veliki jelovnik. Kad imaš možda 5-10 mušterije u isto vrijeme poruče i više naravno i sad svako ima različito. Tebi treba dosta vremena da spremiš to. Kad je jednostavni jelovnik mnogo manji, brže se izdaje. Pošto ne znam, ako radiš pepper steak, onda radiš 5 u isto vrijeme. Ako radiš neku vrstu riba, John Dory ili bilo koja riba, tu u isto vrijeme praviš možda 3-4 porcije u isto vrijeme. Znači, kad imaš ogroman jelovnik, treba ti mnogo mesta i teško održavati da uvijek bude sveže. Znači, da ima mali jelovnik, to uvijek sveža hrana. I brzo se izdaje i sve. I manje radne snage ti treba. Одличен совет. За луѓето кои сакаат да отворат, кажи ми како првен кажи ми за ситуацијата, дали е добро време во ова ситуација со короната да некој да се изложи на инвестиција за ресторан? Што би им препорачал ти на луѓето? Jako teško pitanje, ajde da pokušamo koliko toliko. Kako i za svaki biznis? Da, kao i svaki biznis. Ja verujem da svaki biznis, nije važno šta radiš, može da uspe. Znači, ne postoji biznis koji ne može da uspe. Sve zavisi od tebe. Ali da bi uspe toliko biznis, ti moraš da imaš neko iskustvo u svakom biznisu. Ako nemaš iskustvo, jako je teško da uspeš. Restoran, to je kao zanat. Znači, moraš biti kao kuvar ili nešto da već imaš iskustvo. Da imaš neko poznavanje. Da poznaš šta je posao da bi uspeo. Ako ne poznaš šta je posao, osloni se na menadžera, na kuvara i sve je jako komplikovano. Ti se skloniš na druge, da li oni znaju, da li ne znaju, to je rizik. Teško možeš izabereš koji su pravi kuvari i koji pravi menadžer ako nisi i ti dobro u tom poslu. Točno. Da, tako da uvijek svaki biznis mora pregodiš vreme. Sad je dobro vreme, bilo dosta restorana zatvoreno, bila brza hrana od kući razvozili, tako da Uber radio dosta i to je bilo jako, jako dobro. Kafići, restorani, mali neki radi ručak, večeru i ostalo. Imaš koji restorani, pravi restorani, samo radi večere neki. Ručak i večer, nemoj doručak. Kafići rade, znači od jutra do uveče rade. Zavisi šta se opredeliš, koje mesto i zavisi od lokacije i sve, ali verujem da svaki biznis može da uspe, ne postoji biznis koji ne može da uspe. Sve zavisi od vas. Точно така, се зависи од нас. Тони, фала ти многу за овие исцрпни информации, совети кои ги сподели со нас. Со Тони се спремаме да направиме едно видео. Ми се нафаќа дека едно од неговите омилени оброци кои знае да ги готви и ќе направиме, се надевам, едно видео колку ќе ни дозволи времето. Нешто малку, да. А и то у куќна атмосфери, која веќе не е као у ресторану. Во домашна атмосфера. Мислам дека ќе направиме едно видео и Тони ќе ни спреми еден рецепт, баш онака по негов
по негов начин. Jednostavno, nešto brzo, lako, jednostavno, tako da isto to može da se kući napravi. Поздрав до сите, фала што не гледате и се надевам дека извлековте некоја полка од ова видео. Поздрав свима. Поздрав, чао.